aho usanga umuntu w'umugabo yicaye ku ibarabara arimo asabiriza. Muri Amerika barahari kandi baba mambure bo muri Afrika barahari. Nigeze kumubona umunsi umwe ngiye mu kazi saa 5 za nijoro, noneho nari ngiye kuri gas station kumwa igitoro, mbona umuntu yicaye hasi yari afite n'imbago, kandi ni mwene wabo wabamwe mpaye mbona uko twaribwiranye. Ako narababaye, n'ubu mu mitwaro nza ngendana uwo muntu avamo. Noneho ngiye gutambuka arambwira ngo uri mwene wacu. Ndavuga ati yego. Narimo nihuta, amasaha y'akazi arimo yegereza. Ndamubaza ngo ndamwegera, ndamubwira ngo urinde. Kubera ko nariko nihuta ansubiza uko yansubije, ndagenda ngura. Arambwira ngo mpeza $5 ngo ngura icyo kumwa hano. Nari ngiye kumwa gaze ndiruka ndamwa, ndagaruka ndamuhezayo namuhaye. Noneho ndamubwira ati grand frère ngaho nibwira. Yama nibwira kujya muza mwibwirana, kujya tuza twibwirana. Arambwira ngo ni naka wabanaka, ariko birababaje. Ngo ndi hano, arambesha ngo ndi hano kuri mission, ndi kumwe n'abantu runaka, ngo bari basimbukiye hariya baraje bansange hano tuje muri za gahunda twari turimo. Toki ndigendera mu kazi. Noneho ngo buce turasubira turahura ahantu. Noneho hari inyuma ya kujya namubonye. Sinzi uko ndibyo bije, gusa narimo mbabwira ko naho ni mwisi kandi abantu bari mu kuhapfira. Noneho ngo buce menya hari ndahagera, turavugana, twari dushoboye gukora, turasenga, ntihashize iminsi itari myinshi cyane arabesha ngo yakijijwe. Twatuba ngo turagenda bakatubwira ngo mujane na naka. Mbonanye n'inshuti n'abavandimwe, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, ngo waha ikaze ngo bane natwe mu izina rya Yesu. Taba ari twe mwami Yesu, kandi utegeke kandi wumvikanishe ijambo ryawe, kuko turi impanda nawe uvuge. Kandi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Cyane haleluya. Amen. Hallelujah. Ndanezerewe cyane kuba hano uyu mugoroba. Ndashima Imana nindangiza mvuga ijambo ryayo umwanya muto cyane. Amen. Niturangiza tutarame mu kanya gatoya. Nagize ishavu ryinshi cyane kandi ritari ribi. Nzanezerwa nkarira kuko nabyo biremewe kuko umukozi w'Imana avuye kuvuga cyane. Uyu munsi nanezerewe ninjiye muno, ndasubira nezerwa kubwo kubona mwese muri aha. Amen. Ndasubira nezerwa kubwa korari twabayemo, twakoreyemo imirimo myinshi kandi myiza. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko sinaje muri stage hano, sinaje kuyerekana, naje kubabwira icyo Imana yashize ku mutima, kandi ugihabwe mu izina rya Yesu. Amen. Nshima Imana kuko Imana ndinze, nagize urugenzi runtunguye cyane rwose. Twabuze umubyeyi wacu mu minsi ya vuba aho ngaho. Namenye amakuru mu gitondo kare 6h, mama pasiteri wacu n'ubundi niwe wanyandikiye. Nahise mpamaga abantu nk'abangahe barakonfirima. Navuye mu kazi 2:00 mpita nja kuri Google ndakatisha. Ubwo no kuvuga ngo naratunguwe rwose, sinari naruteguye cyane. Nahoranaga umutima wo kuza hano ariko ntibikundi, ariko ndashima Imana yabanye nanje mu rugenzi rurerure kandi rugoye ruvunye. Imana ni muyimpera amashi menshi. Icyongeyeho ndashima Imana kuko urubanza rwagenze neza rwatuzanye. Icya kabiri ndashima Imana kuko yandinze nkavare hakujya nkagera hano. Icya gatatu ndashima Imana kuko nababonye mwese, abo tuziranye nabo tutaziranye. Njewe ndi umutaramyi kuva cagiye twaherukanye n'uyu munsi kugeza n'ubu sindacika intege, kuko namenye ko
umugabo twakurikiye ntabwo ari umusita kandi ntabwo ari mwene wanyu, nta nubwo turesha, nta nubwo tungana, nta nubwo dusa. Oyaye, wowe uri munini, wowe ungana gute? Uyu mugabo twakurikiye ntabwo ari umunyamerika, uyu mugabo twakurikiye ntabwo ari wano, uyu mugabo twakurikiye ntabwo ari oya belaso. Noneho ndashima Imana kuko nageze hari hakurya, ariko nkumva umutima kurambwira ko nzotarama i Burundi, kandi buri ikintu umuntu yiyaturiyeho kiza kimubaho. Mu ijoro ryo kwa kangahe nagiye mu ijoro ry'ubusabane, turatarama nari kumwe na Alex, ndanyuzwe ariko sinafatisha, kandi ndi mu bantu baza bafatisha vuba mu gitaramo kuko nabyo narabisengeye kandi Imana yarabimpaye. Nono ngo ngere mu rukerera kuko twarataramye buraca mu gitondo, ndavuga atari ko Mana ni rya jambo navuze ngo nzotaramira i Burundi, mbabarira basi ndakukuza ndagerageza biranga, ariko nkumva umutima wanje kurambwira ko nzotarama i Burundi. Ndashima Imana nataramiye hari hakurya ikindi gitaramo kitari ico, ndafatisha neza numva ko nika mu kibanza c'Imana. Imana ishimwe rero kuko izabayo kandi abayo nabo barayisi. Mwese uko muri hano ko ndababona mwese nkabona ndabazi, nabo tutaziranye kera twamenyanye. Ndashima Imana ku bwa Gosheni, Imana ibaho umugisha. Iyi korari narayikoreye kandi neza, ndabizi ko turi mu isi y'intambara, ariko nababonye numva iyi ndirimbo aha hantu mwaririmbye ngo ushimwe Mana kutaza witirana, niyo ndirimbo nigishije ya mbere ngeze muri Amerika, ya mbere niyo nigishije ya mbere. Kandi nyuma yaho sinakomeje kuba umuririmbyi, nagiye mu zindi, sindaba pasiteri, abantu gabo kumva muzoca bakagira ngo none sindi pasiteri, aba pasiteri bacu Imana ibaho umugisha. Ndashima Imana ku bwa Gosheni, ndashima Imana ku bwa sister na bofre n'umuryango wabo, ndashima Imana ku bw'abavandimwe nasanze hano, ndashima Imana ku bwa Kazungu yaje kundeba hano, ndashima Imana abantu bose twabonanye, abavandimwe ba Serugo namubonye. Nibuka igitaramo kimwe, umunsi umwe twari tugiye muri gahunda ngo turangize, tugira inyota nyinshi cyane nyinshi, duca hajya muri Methodiste mu Mahombi na Serugo babiri, abacu turababwira ngo nimuwe mugiye turaje reka tumwe amazi, ngo dushike dusanga amandiko ibikaratasi byinshi cyane. Noneho dusa nabidobekeje, je n'uyu mugabo turafatisha, turayasobanura yose ngo turangize, abacu barataha. Iyo gahunda twayikora birya twari ko dukorera Imana. Noneho ndashima Imana ku bwa Reverend Sebiendo, ari mu bantu nzandeba kuri YouTube nkamanezerwa ndi mu modoka, uko no kuri kuzima, kuko mu gihe twakoranye hari abandi benshi twakoranye baguye, kandi si igitangaza bakoze kuko turi mu isi yanduye. Buriya Satani itereye iwaza akoreramo n'iyisi, iki kibuga turimo ni cya Satani. Iyo umuntu ahangutse nukuvuga ngo abayemeye impamagazi ya Satani, ariko uyu mugabo Imana yaramukomeje kandi iramuzamura. Ubu nyine mu Bagosheni twese duciye bugufi imbere, niwe murevera dufite, ndagira ngo nimukubitira Imana amashimo kagira Imana. Ikindi cyongeyeho, ndashima Imana kubwo ndi muri kino kibanza ashumbye, ndamukunda nzamusengera, nubwo tutovugana cyane cyane, ariko umenye ko kugira ku mutima. Ibitaramo bya hano nzambikurikirana cyane kubera kuko niko biba bimeze. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, burije kandi muratubabarira twaje dutinzeho kubw'impamvu zaha hanze, nazo kandi n'ubundi baracadutegereje abandi bantu. Turaganira ijambo ry'Imana mu mwanya muto rivuga ngo abahiriwe mu bwami bw'Imana gusa. Niryo jambo nta utorifata kuko ni ururimi turimo twumva twese. Abahiriwe mu bwami bw'Imana niryo jambo tuganira. Reka turambure Bibiliya zacu dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 5 n'umurongo wa 6.
nindangiza ndasubira nsome mu gitabo cy'umuhanuzi Amos ibice 8 n'umurongo wa 11. Matayo 5:6 aravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Amos ibice 8 umurongo wa 11 haravuga ngo dore iminsi zaza niko Uwiteka Imana nzateza inzara mu gihugu tizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi. Haleluya. Ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya muto cyane ushoboka, kandi uko mbamba ngo n'umwanya muto biraba umwanya muto, kandi n'umwanya munini Imana ni utanga turawukoresha, kuko twebwe twakira icyo Imana iduhaye twoshobora kuvuga, ariko icyo Imana iduhaye nicyo tuzadukora. Dusomye ijambo ry'Imana, twavuze ngo turaganira ijambo rivuga ngo bahiriwe mu bwami bw'Imana byonyine gusa. Aya magambo tuvuye gusoma dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Aya magambo twasomye ni Yesu we yavuze arimo aganira n'abigishwa be, kandi Bibiliya ivuga ngo Yesu Kristo tuzamura ibiganza cyubahiro. Tuzamura ibiganza nawe nushaka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bibiliya ivuga ngo mu ngendo Yesu Kristo yakoze nyinshi, ngo abantu yajyanaga n'abantu benshi, kandi ngo abantu bamukurikiraga kubw'inyungu zitandukanye. Ariko aha twavuye gusoma tuza kuganiraho, Bibiliya yatubwiye ngo hahigwa ngo abafite inzara n'inyota gusa. Bwana asifiwe. Ubu nyine abantu bari mu kugira ngo guhigwa n'ukubyara abana benshi. Yego nabyo ni byiza kandi birakwiriye. Abantu bakibwira ngo guhigwa n'ukuja muri Amerika. Yego nabyo ni byiza kandi birakwiriye. Abantu bakagira ngo guhigwa n'ugutunga imodoka, nabyo ni byiza. Abantu bakagira ngo guhigwa n'ukuba munini. Yego abantu bakagira ngo guhigwa n'ukugira amafaranga. Ariko Bibiliya yavuze abantu babiri gusa, yavuze ngo hahirwa bafite inzara ngo n'inyota byo gukiranuka bashaka Imana gusa. Narimo nsenga iri iwacu, iri jambo Imana irari impeza, kandi irambwira ngo ugende uribwirize. Maze kuribwiriza ahantu hatari hakeya, kuko niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo abantu benshi barihenze, abantu benshi turayobye. Abantu benshi turayobye. Umuntu yatunga akamodoka akaba yoca hejuru y'abandi. Umuntu yagura inzu akamagira ngo none arafatishije mu isi. Umuntu yagira ifaranga akagira ngo none birarangiye. Imana irambwira ngo ubwire abantu ngo ko barayoba. Imana irambwira ngo ubwire abantu ngo ko barayoba. Imbwirira ijambo aho narindi numva ngize agahinda kenshi cyane, numva ngize umubabaro mwinshi cyane. Ubu nyine twe dutuye iriya ibintu byarakomeye, ibintu byaraparanganye. Ubu nyine abagore n'abagabo bakiri mu ngo ni bake cyane. Ubu nyine abagore bubaha abagabo ni bake cyane. Ubu nyine abagabo babanye n'abagore babo kuko byari ni bake cyane. Umuntu umwe yigeze kumpamagara mbwira ibintu, numva ndababaye mu mutima wanje. Birashoboka kuko mwaba mufite abavuga butumwa bakubabwira ngo ko muraja mu ijuru, bakubabwira ngo murahiriwe, bakubabwira ngo murakiriye imigisha, ariko nje ntabwo ari bwo butumwa. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu kuko bahiriwe ngo ari abashaka Imana bonyine. Bibiliya yavuze ngo bafite inzara n'inyota, ngo abo ngabo nibo bahiriwe bonyine gusa. Ahorahi teka singigihembe bashire Hashirangi umwaka sinigejana singikinyagihumbi ahora witeka. Aya magambo twasomye Yesu Kristo ngo ari yicaranye n'abigishwa
ngo bashaka kumaza ngo ese abahiriwe ni bande mwami ngo kuko babonaga bagendanye nawe urugendo rurerure kandi Bibiliya ivuga ngo Yesu hari abamukurikiye ngo kugira ngo bahage. Iyo niyo yari misiyo yabo gusa yonyine kandi byarabaye. Abagira kabiri ngo hari abamukurikiraga ngo kugira ngo barebe gusa imirimo n'ibitangaza aho yagenda akora. Abandi ngo bamukurikiye gusa kugira ngo bagire 6 yo kujana nawe gusa 6 gusa. Uzorebe iyo uhuye n'umuntu ukomeye uzawumva ufite nk'ifyeri. Iyo umuntu habe nubwo yo gusuza gusa akaguha ukuboko uzawumva hari nk'ukuntu nawe wiyumviza ukavuga ngo nanaka yo barambonye nawe yo barambonye kuko nanaka tuziranye kandi ari aho muhuriye ari akaboko kaguhaye gusa. Abantu benshi ngo bakurikiraga Yesu kubw'iyo mpamvu Yesu ngo bacishijemo amaso arabareba ngo atekereza ko nabo muri bo ariko zaba bimeze ngo arababwira ngo ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo abahiriwe ngo nabafite inzara n'inyota ngo byo gukiranuka kw'Imana. Bwana asifiwe. Kandi hari aho yababwiye munsi arababwira ngo muri umunyu w'isi. Bwana asifiwe. Kandi arababwira ngo muri umuco w'isi. Helaride the deliver zamuka ndanyuzwe we. Bibiliya yambwiye ngo umunyu ngo iyo umenetsemo amazi uzushira uburyohe nta mbaraga ubigifite. Umuntu iyo akoze icyaha aba abaye umunyu umenyemo amazi. Imana izi kubona nk'igifuma k'ikintu kiri aho gusa niko bimeze. Kandi Bibiliya yavuze ngo muri umuco w'isi. Bwana asifiwe. Amen. Haraho Yesaya yavuze mu buhanuzi bwe aravuga ngo byuka ngo urabagirane ngo kugira ngo umuco w'Imana kumurikire. Buriya nasanze kugira ngo hari umuririmbyi yavuze ngo ndaharanira. Haleluya. Ngo gusigira we cy'umwami Yesu. Cy'umwami Yesu afitiye. Cy'umwami Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Umva mabwire. Umva mabwire. Asanga kongo wakanga. Ta muntu uraryama ngo ifaranga zive mu masharpante.
zitibuke ku gitanda uzuja mu kazi ukirirwa muri ville ukajiriya hirya nigeze mbona tuja iriya hirya twagatuja ku noko iri iwacu twadupagasa kugira ngo ifaranga ziboneke. Umuririmbyi yaravuze ngo ndimo ndaharanira ngo gusingira ngo icumwami Yesu afatiye kirimo kirarereta hejuru yanje. Imana kwirambira ngo birori we haguruka ugisingire mu izina rya Yesu. Haleluya! Kirarereta we haguruka ugisingire nicawe. Hello baride. Triano mana we. Bwana asifiwe. Amen. Turimo twegereza ku musozo cyane kubera ko kino kirere Imana yaracuguriye ngo dutarame. Ego. Kandi Imana yangiriye neza. Ndashobora gutaramana namwe mwese muhari kandi ngatarama jenyine. Nzanja mu kanisa nagize umugisha. Abapasiteri bazabanizera bakampa urufunguzo rw'ikanisa. Noneho ngashomeka senti. Kabyina igisirimba jenyine cyo yagisumba kino. Bwana asifiwe. Amen. Kandi abantu benshi barashite baragwa. Kandi nanje ntacu nakoze. Gusa nuko namenye ko muri iyi sisi ni wasafiri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Alo baride. Nukuri dufite Imana. Yaravuze Bibiliya. Bibiliya zibango Imana ngo ntabwishiro banura ku butoni. Avuga ijambo rikomeye arabango mu mahanga yose kwisi hose uyubaha gusa. Icyakabiri ngo agakora ibyo gukiranuka. Uwo ngo Imana iramwemera nubwo yaba ari mugufi, nubwo yaba ari muremure, nubwo yaba ari munini, nubwo yaba atunze, nubwo yaba ari umukene. Uyubaha agakora ibyo gukiranuka gusa. Bwana asifiwe sana. Bavandimwe dufite Imana izabaye. Kandi dufite Imana idukunda. Ubu nyine urukundo muri ibyavuze ngo urukundo rw'ubu rwabaye ifaranga niko baririmbye. Umuntu ngo akamabesha undi muntu akakurya akaguhenda akakugugu. Hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Abo nibo bahiriwe gusa. Kamabwire ibintu bine cyangwa bitatu bihesha umuntu umugisha n'indangiza tujinira Imana kanya gatoya niturangiza dusengera abagwayi aho bari abari hano abari ahatandukanye twinginga Imana kwikiza. Icyambere kwicisha bugufi. Iryo jambo niryo ryambere bintu bine bihesha umuntu umugisha. Icyambere no guca bugufi. Byanditse muri Petero wa mbere bice 5 umurongo wa 6 kwicisha bugufi. Bibiliya avuga ngo nuko wicisha bugufi munsi y'ukuboko komeye kw'Imana kugira ngo ibashire hejuru mu gihe gikwiriye. Ryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri tuvuge cyane ngo amen. Amen. Nugusenga Imana. Iyo umuntu asenze bihesha umugisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Iyo umuntu asenze bihesha umugisha. Kuko nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira amakuru ya Ana ngo bagezaho bamubwira ngo Yesu uzagezahe n'isindwe ryawe. Uzagezahe nuko gusinda kwa buri munsi. Ariko umuntu yasenze hagira umugisha.
byanditse mu gitabo cya Daniyeli ibice 6 n'umurongo wa 11, mu gitabo cya Yakobo ibice 5 umurongo wa 17. Ijambo rya gatatu ni ugushaka mu maso y'Imana. Ndimo ndihuta cyane kugira ngo tuje gukora izo gahunda zindi twari tuvuze. Gushaka mu maso y'Imana byanditse mu gitabo cya Yesaya ibice 55 n'umurongo wa 6. Ane ngo mumwambaze akiri bugufi. Gushaka mu maso y'Imana. Icyakane ndarangije ni ukwihana, guhindukira, kuva mu byaha. Ayo magambo ubu nyine abantu benshi ntibayakivuga amagambo yo kwihana, ariko ntituzoja mu ijuru tutejejwe. Bwana asifiwe. Kuja mu ijuru ni ukureka ibyaha. Kuja mu ijuru ni ukwitandukanya n'ikibi. Kuja mu ijuru ni ugukora ubushake bw'Imana. Apana ubwo bapasiteri bacu bashaka, nabyo ni byiza, ariko igikomeye cyane ni uguca bugufi. Ubuke twari mu masengesho, twari kumwe n'abasaza basenze Imana barimo Muzehe Kabunda, twarararanye. Noneho ngo tugeze mu rukerera Imana yatubwira ngo muce ku ndarasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imana yatubwira abantu birabagora cyane, birabagora kuko benshi ntibari banabizi. Imana iravuga ngo muce ku ndaraza, kandi nimurangiza ndakora icyo nshaka muri iki gihe kuko niyo yari bivuze. Noneho tuvuge cyane ngo amen. Bibiliya yavuze ngo ikintu cyakane ni ukwihana, ni uguca bugufi. Muvandimwe umva nkubwira hano, nubwo wokora iki, nubwo woririmba, nubwo wobwiriza, nubwo wotamba, nubwo ariko ugifite ingingimira hautaenda mbinguni. Abahiriwe ni abarimo bashaka Imana muri iki gihe. Mureke mbabwira amakuru amwe. Muri Amerika dufite abantu babaye bagito. Kandi cyane. Aho usanga umuntu w'umugabo yicaye ku ibarabara arimo asabiriza. Muri Amerika barahari. Kandi baba mambure bo muri Afrika barahari. Nigeze kumubona umunsi umwe ngiye mu kazi saa 5 za nijoro. Noneho nari ngiye kuri gas station kumwa igitoro, mbona umuntu yicaye hasi yari afite n'imbago, kandi ni mwene wabo wabamwe mpaye mbona kuko twaribwiranye. Ako narababaye. N'ubu mu mitwaro nza ngendana uwo muntu apamo. Noneho ngiye gutambuka arambwira ngo uri mwene wacu. Ndavuga ati yego. Narimo nihuta amasaha y'akazi yarimo yegereza. Ndamubaza ngo ndamwegera, ndamubwira ngo urinde. Kubera ko nariko nihuta ansubiza uko yansubije, ndagenda ngura. Arambwira ngo mpeza $5 ngo ngura icyo kumwa hano. Nari ngiye kumwa gaze, ndiruka ndamwa, ndagaruka ndamuheza yo namuhaye. Noneho ndamubwira ati grand frère ngaho nibwira. Yama nibwira kujya muza mwibwirana, kujya tuza twibwirana. Arambwira ngo ni naka wabanaka, ariko birababaje. Ngo ndi hano, arambesha ngo ndi hano kuri mission, ndi kumwe n'abantu runaka, ngo bari basimbukiye hariya baraje bansange hano tuje muri za gahunda twari turimo. Toki ndigendera mu kazi. Noneho ngo buce turasubira turahura ahantu. Noneho hari inyuma ya kujya namubonye. Sinzi ukundi ibyo bije, gusa narimo mbabwira ko naho ni mwisi kandi abantu bari mu kuhapfira. Noneho ngo buce menya hari ndahagera, turavugana, twari dushoboye gukora, turasenga, ntihashize iminsi itari myinshi cyane arabesha ngo yakijijwe. Twatuvuga ngo turagenda, bakatubwira ngo mujane na naka. Nyuma y'igihe gitoya arasubira kandi aribira, kugeza n'ubu nyine n'umuryango ntuza ahari, kandi ubwo hashize nk'imyaka 3. Icyo nari nshaka kuvuga, iriya abantu bari mu kuhapfira. Hari abasore benshi cyane nzi bari muri za gereza. Imiryango ababyeyi mukagira ngo baririya, bakarara barira, bakirirwa barira. Icyo nari nshaka kuvuga, nimba ufite icyo Imana yaguhaye ugikomeze. Nimba uzi neza kuzukorera Imana nta buryarya. Bibiliya mu gitabo cya Matayo ibice 6
haravuga ngo muzabona ishano ngo nimba mukorera ibyiza byanyu imbere y'abantu ngo kugira ngo abantu babarebe. Abantu benshi bibwira ko gusenga ari mu gihe bari mu bukene, barimo binginga Imana ngo Mana tugirire gute, ariko no mu bukira abantu ko barapfira. Rero bavandimwe, mureke tumenye Imana, dukunda Imana, tuyikorera pana kubera ko ndi kumwe na Reverend Biendo. Oyaye, ejo tuzatandukana. Tugakorera Imana ngo kubera kuri kumwe n'umucurandanyuzwe, ejo uzaje ahandi aho mutari kumwe. Tugakorera Imana ngo ubwo kunze pasiteri wawe cyane, ejo muzatandukana. Tugakorera Imana ngo nukuri mwikorari ikomeye cyane. Oyaye, ni byiza, ariko uzukorera Imana kubera kuko ari ucuzi yakumariye. Ibyo nje sinkunda kubwiriza, nkunda kuganira n'abasore cyane, nibwo buzima bwanje. Abenshi barabiza bo tubana, nkunda kuganira. Nzambabwira ngo mwebwe nimutaba abantu bazima muzamuka nk'imbo mumoke, kandi barahari muri Amerika. Kuko nje nzanumva ari cyo kimba ku mutima wanje, hakubira ngo tubyine igisirimba abantu babone tuzi kubyina igisirimba. Twabwirana ukuri, abapfa bagapfa bazi ukuri. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Umva mbabwira, Bibiliya ivuga ngo ndikitwita abagaragu ngo ahubwo turi inshuti, ngo kuko umugaragu ngo ntazamenya ibyo sebuja. Imana ntabwo turi abagaragu ba, turi inshuti zayo. Ibaze ngo uri inshuti y'Imana. Tekereza aho wavukiye, tekereza aho wakuriye, tekereza ibyo waciyemo, ariko ngo uri inshuti y'Imana. Ariko abantu benshi turimo kwibuza ibyiza, tugahendahendwa n'utunyunyuzwa. Kandi Bibiliya ivuga ngo mu gitondo iyo ururabyo rurabije ngo ruba ari rwiza, ariko ngo iyo izuba rigumye rirasa ngo ruzaruhunguka rugashira. Yemwe nshobora kuba mbabwiye ubutumwa mutamenyereye, ariko nibwo butumwa njenza nkunda kuvuga mu ijuru. Kandi ijuru ntabwo rijaje mu njyanye, oyaye, ijuru rizajamwe abarikoreye kuko bikwiriye. Yesu Kristo nshuti magara, niwe wenyine wankuye mu mwijima. Yesu Kristo nshuti magara, niwe wenyine wankuye mu mwijima. Haleluya! Bwana sifiwe! Ariko bafite inzara n'inyota zo gukiranuka, kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Tugiye kubyinira Imana. Banyabujumbura nshuti bavandimwe, nishimiye kubabona. Ariko ugenda ubwira abo mu bana, ubabwire ngo njewe nabaganira ijambo rivuga ngo abahiriwe bonyine, ngo nabari ko bashaka n'Imana umwete bonyine gusa. Amen. Abahiriwe bonyine nabarimo bashaka n'Imana umwete. Amen. Abanyamugisha yes, nabarimo bashaka n'Imana umwete gusa. Ibindi byose ni byaha ku isi. Bwana sifiwe. Amen. Umugabo ari mu kugira ifaranga muri Amerika agasinzira, bwaca mu gitondo ngo yapfuye, kandi yarazifite. Bamwe barahishe n'amakonte yabo. Yes. Abahiriwe bonyine gusa, abahiriwe mwabasaza mwe mwabagabo nabarimo bashaka n'Imana umwete. Amen. Nukuri nibo bonyine gusa abahiriwe. Aha mwisi muzo mureba ibintu byatubayeho. Hari abagabo nari nzi bagira inka zirenga 400, ariko ubu nyine byaragoye cyane. Nukuvuga ngo abahiriwe bonyine gusa muri nose nabafite Imana muri bo, nabamenye icyo Imana yakoze muri bo. Buri abantu muzo mwiga ibintu mwigire ku bindi, baka gutekereza gusa ngo nimba kugira neza ugatura i Bujumbura ngo wumve ko ubaye satisfied. Abahiriwe nabafite Imana bonyine. Ejo uzubu twaye imodoka yawe nziza yarangiza ikakwica. Naindi mana ziringira namba, naindi zashira muzira zanje. Ibindi moye ziringira namba, naindi zashira muzira zanje. Ibindi moye tawizibarika zishiokoreka irezubwenge. Imana weziringira namba, ayidizasira uzira zanje. Imirimo ayidawizibarika
bitondoreka birenze ubwenge. fatwa Reka dutange haleluya zitatu. Nezerewe Imana ishimwe. Tuzamura ibiganza by'Imana ishobora. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. haleluya Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. amina Yem. biu Imana iratuganirira. neza Iratubwira ngo tuyikorere. Kabazabihemberwa. Kumana bene datamwe biliko biba. Abifuza siyonisha tuzabaniteka. Abifuza siyonisha Oyoyo. Perukanaga kaya dusubiye kubonana dufite ibyishimo we Bigaze gutaramana n'umuntu umwe hadobilaride batandasa uwo muntu ngo tuje guhura arampunga noneho nari nkiri bwagiriza arahunga. Bwana sifiwe. amen Uzukorera Imana abagore bakubahe, ukorera Imana abagabo bakubahe, ukorera Imana abakobwa bakubahe. Kuko Gerardine yaravuze ngo nubona umukobwa wubasha Imana uzawirinda kumuvogera, kandi ngo nubona umugabo wubasha Imana biragoye kumuvogera. Nubona umumama wubasha Imana biragoye, ariko impamvu abantu bari mu kudutondagira nuko babona kuko yo hakiri ishimwe ngushimiye ukuzi mwiza zikunova Hakiri ishimwe ngushimiye we. reka dukorere Imana bavanga. Oya. Uzunkumburira kuco twakoranye cyiza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hari genza nkumbura abo twataramanye nkarira cyane mu modoka, kandi nabona namenya amakuru y'abaguye nkababara cyane naco kikandisa. Yes, kuko namenye ko Imana twakurikiye ntabwo imeje nk'abantu. Bwana sifiwe. amen Nukuri ndakubwiye muvandimwe ngo ukomeze icyo wahawe. Paulo yigeze kuvuga ngo hazaba ibihe birusha, kandi ngubwo abantu bazaba bikunda ubwabo ngo bakundana ifaranga impira. Icyo gihe ni iki? Ariko umenye uko witwara muri iki kibuga, kuko abandi benshi bagikini. Umenye ko dukinira mu kibuga Bakiyemo kandi izo twari zanesheje zitwaye neza mu kibuga, kandi izo twari zanesheje zitwaye neza mu kibuga Nasoje ijambo tuganiriye, nari mfite ibintu byinshi kandi nateguye ko ibinavuze n'ibyo Imana yatanze. Umenye ko abahiriwe bonyine bahagarare bavandimwe, abahiriwe bonyine Bibiliya yavuze ngo nabafite inzara n'inyota ngo byo gukiranuka, ngo abo nibo bahiriwe. Biriya ufite nabyo ni byiza, ariko kimwe gusa ibizatuma ukomera hano ku isi kandi no mu ijuru ukagira ubugingo, abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Reka tujinire Imana, amen niturangiza dusenga Imana kujya twari tuvuze. Kandi ndashimye Imana kandi ko nababonye, kandi ndabasezeye vuba ahangaha ndasubirayo. Nari nkeneye gutaramana namwe, mfite umubabaro mwinshi cyane ko ntageze ibwagiriza,
kuko hariya twahakoreye Imana kandi hariya twahakuye uburere, hariya twahakuye uburere bukwiriye bwatugize abagabo no mu bandi bagabo turi abagabo. Bwana sifiwe. Amen. Twabikuye hariya twarahakuriye, twahakuye uburere bwatugize abagabo no mu bandi bagabo turi abagabo. Ibyo ntitwereka data kuko ntibyavuye mu masita, ariko dufite icyo kandi bicyagiye twiruka ngo y'amakanisa y'amakorari birya ntabwo byari by'ubusa. Ubu nyine turi abagabo bafite icyo bitse cyane. Haleluya. ni ukuri kuzima kubera byabiye. Ubu nyine uzi uvuga ngo ndi umugabo, uri umudamu, uri umukobwa kubera byabiye by'ibwagiriza. Ni ukuri ariko nakuri isomo rikomeye cyane. Abantu benshi bazi ngo mu nkambi ni ukuja gupfa. Uri isomo cyane. Niyo ndagenda Imana irahari. niyo ndaje muri Yes. nawo ariko niyo ndagenda ari narataza umunani ibwagiriza nzansenga ngo Imana izampeze. Nari nsomye ijambo muri Bibiliya byanditse ngo mugire umwete na ako gace gusa namangira amezi umunani nsengera ijambo ibwagiriza. Kandi Imana muzabaze habe n'akazi n'utuzi ngira utuzi twiza cyane ko ni ukuri kuzima. Narataramye nizeye Imana, narayisenze, ibyo narayisenze yarabikoze ko ni ukuri kuzima. Tayindi Imana zigira na bari dena so zashira uzira zanze oye zigira na tayindi zashira uzira zanze imirimo ye tabizimarika zizirondoreka irezubwege imirimo ye tabizimarika zizirondoreka irezubwege amina we imirimo ye tabizimarika zizirondoreka irezubwege. yeme ibi byose twabikora ukubera urukumbuzi tuba Cyane. kandi tuzotaramana muri Amerika. Umugisha Imirimo ye ntagizibarika ntizirondoreka irezubwenge imirimo ye. mumbabarire ni ukubera impamvu z'umwanya. Tugiye gusenga twinginga Imana tubwire umunsi umwe ubuhamya burabaye. Twigeze gutaramira Imana yatubwira ngo dusengere umudamu wari ugize imyaka 10 nta mwana. Ibi ntushaka kubishyira kuri kamera kuko ni ibintu Imana yakoze Cyane. tuzana agatebe tugashira hano kuri podium usengera mu ikanisa ryitwa ngo ni Holy Church. Nuja kuri YouTube channel uzabibona ryitwa Holy Church. Mu myaka ishize nkingahe amazi turatarama. Bwana sifi. Amen. Turatarama tubyinira Imana gusa byonyine gusa tubyinira Imana.
Mana yamugisha tugiye gusenga Mana kandi turasengera abagwayi turatarama Bwana asifiwe cyane nimba harawuzi